Omurukiko rw'abantu rwo magombora mukaga gishaza rya Bunyaruguru mu district ya Rubirizi ahansi yo mukagugwa tuko pamoja nibagira ngo bashazire mukoro mukago na NRM kurondera President Museveni Karuru aha bo mwaka 2026 abakomishoninga muze kuronda akaruru kaba flag bearers kurga village bakara president tokuza rutoto karonda karuru ka chairman LC1 akaba kansara ukika LC3 otati aho muntu umukwe uryama ukashimirwa ukimuka ukashashuka isiga amajita gawe ukatamba umusigazo ukasiba ikikaru cyawe nahawe situation nzira so umenya kuchukora wasi nimwendereye ngaharyeki eki umuzumuku gaba tukugira beto kuragane no gumuzumuku kurukara gwara ho kadutukije mbe batikura diri ushanga ngaho ka David Benjamin niwe faranga bayanga kitwe wayina rero konko shanga na Karuru president baza kwa ico niko rasira cyo kujye mutaka mukiteka tekewo ico ndikafuhe stadika kakugira muta kuchukora abantu bagera mu percent ya President Museveni mu Rubirizi kaba yacendera gukonkana bende yongero mu rundogo echo tinkagera ngo nankani wayaresere nesuma nanchi kungana intekateka ubundi organization entebe kanisa ubundi kaba etaba nongi ninge cererwamo ninge bukozi so bicererwa kunkatugizere ngo yabe bukozi so biruho ninga bitaruho itwe twehireyo kuza ahambyaro byitu ekibina amaswa gitukinemu no kurgira obwiro norango kukitegekira kizarirwemo twareba obwembezi bwacyo ngo kubura burungi tuko pamoja oye PRU oye NRM oye ju omugana makuru abesimbire barabwirwa kuronda Karuru ko businje obwe campaign zuru kutandika izoba rya nyincakare twetenga language nundi munonga na abategeza kandi sibaba abariyo bakwenda kutera Karuru abatezi bakaruho kwenda kushaka munonga ndakugambira ngo iwe mutezi wa Karuru amani gawo gagira higakoma ukuhagira kwawo hagize wawo gira higakoma bureke kuba wingi munonga bukarenga ugashanga ngwe niyo suspect muri kintu cyone aba bashabwo kuzomya nyitebekanishibwe kujibwamo bit kutara kutambura ryo tuyo turonda Karuru ka NRM ka kubyara president okushimira kimwe kuzaha LC aho Karuru kitwa flag and chukuru members of parliament chairman C5 na nabakansas nabandi bona kwa fraga no mu kwitwa pate ka NRM nimbasaba mwize muhurikirize entanda y'imbinire kandi nimbasaba businje mutayombesa abandi kubiza mukwenda kurikiza mbahurikirize amutakwenda mutazaye kubateganisa ngo tubase gukora campaign nungi ekiri chukuru munonga nshaba abantu okugira campaign zo businje bamwe mbatwire bari abanyishenjero kandi abine bendera ya NRM nibaraganisa gumiza muno bakorebe NRM tebekanise kora ibinkuza gukora byona nimbiho manifesto ya NRM abogwo waba oyineki bina notana hona banyamwegendaho ibyo gukora byona niba biyegamire inkora y'ikibina cause tune challenge yo kushanga umuntu ine bendera kuko kandi byari kugamba ni bicwenteje emichwe nemitwarize y'ikibina cyitu cha NRM so nambonye wa on this note tindu kwisha kugira ngo unyagamire munonga ebendera kucira ebukurwo mutogomu amakuru agashakwa Nesmas Ndianabo na Richard Nahawe.